temu adi nekedinata umah adine dijekaden tekan kulo sadegala nyak jaging beli melair kanti beli ngecogin tembok muda adi tu sing nyambat cuma adi liu ngelaci cenggala sengke adi merasa angen noleh beli melair kanti jlempah beli ngide tegol kulo adine apang sida beli matemu adi beli ngide tegol kulo adine apang sida beli menumpahang rindu nekedinata umah adine dijekaden tekan kulo sadegala nyak jaging beli melair kanti beli ngecogin tembok muda adi tu sing nyambat cuma adi liu ngelaci cenggala sengke adi merasa angen noleh beli melair kanti jlempah beli ngide tegol kulo adine apang sida beli matemu adi beli ngide tegol kulo adine apang sida beli menumpahang rindu beli ngide tegol kulo adine apang sida beli matemu adi beli ngide tegol kulo adine apang sida beli menumpahang rindu beli ngide tegol kulo adine. Nyumonen ketemu ngudiang ngelen rasa kletek bayune tangkah ngetuk bilang mapas sledetan adine elek rasa di hati elek-elek nanging bali makita durinan merasa ada rasa mentek di hatine rasa tresna rasa sayang ken raga nadine niribang beli patut ane ada di
sakar meni bene yen pegatan tanurungan dadi saketan lan kanggo angjani tresna jalan sebatas dikena galahe terus majalan yen ken kaden unduke tu sing ingat ken dosa jani tresnane subama cara anak makurenan ne sangat bakat seselan mudian marejani ketemu di subane dewek boli lan dewek adine suba ada ning ngalahan kudiang jani abete madaya
sebeng-sebeng ni masem, aduh-aduh serem. Cara ibi ondan tiang, jemput kone ia ditu di pempatan. Oh, oh, suba enggal-enggal, kudi yang jalan ni macet, sing ngidang mecuat, telat buing seprapat, tiang kena damprat. Adi pangkengken buen beli ngayahen, yen sing ulian beli terus neken adi, sing pelut ban beli nyemak gaene buka kene, kenyal beli ngayahen, kememai beli uberin, beli singnya buka senggak yang beli bisa paet bangkong, bisa paet bangkong, singnya beli paet bangkong. Telat buing seprapat, tiang kena damprat. Adi pangkengken buen beli ngayahen, yen sing ulian beli terus neken adi, sing pelut ban beli nyemak gaene buka kene, kenyal beli ngayahen, kememai beli uberin, beli singnya buka senggak yang beli bisa paet bangkong, bisa paet bangkong, singnya beli 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 paet bangkong. Tugas tiang melali ke pameran, tiang nepukin anak eluh jalan-jalan, bangkyang rengkyang bok kelantang megambahan, uli duri aduh jegek pesan, moncos tiang mejalan ngemalunin, tiang nyeledet muane pangtingalin, slemelengis giat liu bibih ne munju, uli malu ada cara dedalu.
dedalu uli duri aduh uli malu aduh uli duri potongan seksi uli malu bibene munju liu bibene munju uli malu ada cara dedalu uli duri tiang aduh aduh uling malu tiang ada cara dedari uling malu cara dedalu uling duri aduh aduh uli malu ada uling duri potongan seksi uli malu bibene munju ada nyuluh lindung galang bulan lipi gadang duur pundukan beli buung nyakin nyoman wireh nyoman mata duitan sayang beli ne sangat tekan nyoman nanging iloh nyoman sing pesan bisa ngajian beli yang gon lo sasaran lakar ngale kemewahan pangidang kone nutin zaman bilang aja pesu meli baju lan sepatu demenan ilu he sekancan merah ane bermutu beli buong lo beli sing tahan abang singul yang tresna beli berag uya utan aja gigi lo he mengayang nanging luh mata duitan isen dompet beli neda di sasaran manis ngunyeni luhe ngaku tresna ngorang sayang nanging yen paken mata ni luhe nyeledet kantong beli sing ngalih cewek ne mata duitan nyalane tresna tuah medasar ban arta manis-manis semunyen lagi yen kantong beli nemisi yen ning panipuan beli lacur sinah tresna ading
lipi gadang duar pundukan beli buang nyakin nyoman wireh nyoman mata duitan. Wah medasar ban arto manis-manis semuanya hadi yang kantong beli misi yang ning manipuan beli lacur sinah tresnan adine luntur anyuluh lindung galang bulan lipi gadang duar pundukan beli buung nyakin nyoman wireh nyoman mata duitan. Kebiang rasa sirah beline buka gencar tabuane menyengaten di telpon adi magaten teresnane aloh ulah aloh adi nyambatan suwud kang wang ngamone zaman suba maju apa dogen nyidang pragati telpon nekana netrasna dajake nguluk anak nu cenik adi jani subang uyak kena beline yeneng adi nyuwoden dan jaketo carane yeneng adi kal ngomong sing jadi tutongos ning orang sing beli merasa buka gancar tabuan ngenjekin sirahe lautnya kitin ukudane zaman suba maju apa dogen nyidang pragati telpon nekana netrasna dajake tuang cara nguluk anak nu cenik adi jani
subang uyak kena baline yeneng adi nyuoden dan jeketo carane yeneng adi kal ngomong sing jadi tutongos ning orang melah negat benah-benah pangsing beli marasa buka gancar tabuan nganjekin sirahe launya kini ukudane.